Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam jangka umroy Block Youth Congress Committee haka arpu hunyo tarik ubenai naiwing arajar arpuway kila penpau bakin yai ne ka jinglong dekot hapo keseng Congress wadlau MLA jangka umroy constituency ubah George B. Lingdo ubah kila penjab ula pet banlek penyesok syaka Trinamool Congress harengkat bat kikat wengut ki MLA ke Congress. Haka jingnya keren bat kila pathai kubor kinongelam jangka Youth Congress na umroy constituency kiba kentop yo samla penskembor langsun baru samla lumlang lamarai kila ong bakum kinongelam kinyai nebet haka seng Congress wadla kila syai konswet halau MLA ubalalek penyesok syaka Trinamool Congress. Ki jingjah kini ki singi ki beradab halor ka kubor kaba nakaliang jungi nungilam ka parti Kongres ke jungi kilabdon ke jungi mi na ka parti bat kumjuru ni hane po mura konsensi o MLA jungi ba George the way na padeng ki MLA ki baladon bentalang hakan ka thup jungi karangut ki balami na ka parti te ka ka ba nakaliang jungi ni sngo ban pinchai syabarok ki nongkershan jangka parti Kongres ke jungi apa umroy konsensi halor kani ke jungi ka jong MLA jungi na ka parti Kongres ke jungi ngi kum kinongelam jangka parti hamtam ngi youth ki batrai shirham ban penjob i nimdon ke jingtip halor kani ke jungi na ka parti Kongres bat penjuru agar ke por kalong ke jing khot ngi wer ya barok kinong krishan jangka parti kibala trestom hakin ki por isnam kibala dap ban penjob ya MLA Pak George ba hoj hakum gani ke por ka ba kasaw kasen ka ba laka ya kamrek sensi jung dei ngisngo banong ba wanom du jingkermen wanom du mensen ngikum ki nongilam jung ka parti khamtam youth ngidon bat ka parti Kongres karang don po kamrek sensi ke jungi te sikentin haka baidai baka jingmi jungi Pak George nakaliang jungi kumbala ong menne yung dadon ka jungtip kani ka morsong baha ka jungi ban mi nakaliang jungi yung dadon kentin ban ong hi kani ka karai ka jungi ka jungsin decision ka jungi ban mi naka parti ang good luck ya ka future ka jungi Henry kay ka ba ngismo ban ong ba nakaliang jungi ngila penjob ipi kay ka ba kila ino concert yung kila mi naka parti kay kumta ngi kumkin nangalam bat kumjuru ya barok ki pinong tray jangka parti Kongres ke jungi ki bala treasurer hakin ki singi por galdap kama ong mane waduk jingkremen katangi pai kelai history jangka parti Kongres jungi hagis nang ki bala dap ki por bala dap ngi kadon ke jingmi hakabide bat ki nongele na ka parti bat ngi ba hadin ke jingi mi jang ki we pat ki nongelam ki ba menchwa ka parti Kongres ka jingi tristom ki bahadir ki job ti kumjur akan ke por ba ka jingmi nang Pak George ngismo banong ba ketika mon ke jungi ban mi dari ke parti Kongres duk tengah klan ni klan ni trai dot pun kinang trai ke jungi ke parti bat nane shmaru ngina preskem ke parti ngina pen klan ke parti Kongres ke jungi ba ko malong menta aka baide bat Pak George ngim dadon ban ong ke wepat ketika jungi simek ke jungi rengi bat ngidon haka parti ngina pen im ke parti pembalong menta ni pen im parti bat ne shmat ni khot iwer barki noilam jungi bat in likindur ki bor juga district bat kunjur juga central body ke jungi kumna bang scam show ke parti bagin penuan dur baya kasaisin kajing lek jing bajot sakawit pak ke parti kam penduk mesim ini dari ka ai mesim perban yang bang nang tristom ban wan ra shu kinongelam ki ban sawan bat ni ya tristom ba kita ki ban sawan ro sa penjob don borami idon hapadeng ke umdum kaji sa lingo so kinongelam hamtam yud bangim don kita kacing tip ke bebit ke biang ha kacing mi no kajong iba George bikindo na ka parti kajong te kajungwan kajungi hang ni kalong ban pensyai
lani ban ay clarification siya ipat ba jong ka umroy constituency kalong ba kumba kalong menta ka congress kamdon kata jing phalo kamdon kata kani katay ulay kadang scam ni kumba kalong ngi kum kinongelam jong ka party ngi klam siya mi bading siya pi batang kawai kalong ba ka jing mi no tang ka jong i ka jing dunong ka bakra ngi ka jing sa kun sweat ka jong i kalong ba ikermen scam ba ni ai ru ka jing ku do i bai nangla susu ba ni sa perang ban sakmat we wish him very good luck for the better future and then sakwai kalong ba na kalyang ka jung i kum kinongelam jong youth kat ibadon hang ne ka di tang ka jing lum ka bekrti hadin ka jing yo jung i ka tu ka kuwar ka bugum to yo lum man kerti ndre iladon bare ka jing pen baik men ba menden mi singi ba kinongelam di barang ba ka jung i presiden barang ba Vincent H Pala ngelayo bani kendu badi yong ba Miniat syakmat habis gini ba press briefing hadin nang ta pada di hagi di sini kawan sawan ngin sayo ban ya syong kamba bat ban revamp ya kini ka body ka batmai long lani ka body ka ngin pentulun ya ka selentam jong kongres hapo umroy konstituensi te ngim dodon sibun kinten ban ong te ngishu tanggani ka jingkentu kin pam ya ki kun samla ki long tumi ki long pa ki happy barit kin thei bat senrang kiba jukersian ya ke kongres nagawe gepor syakwe gepor ni angnot hiru but ni pensyai seki ba kadi ka kongres kum bagalong ha ka umroy konstitusi kampat ki kadang scam ni kum bagalong tingim dodon sibun kintin balong angray nga so banay kublay sibun ya baro kini ki parlok belay don lah kani ka janmin menta but ngin sekundu sian ha gini si masawan banyo banya belum pelang biasa isir bagini ya sikmat man kampen bha susu habedai but kajing penklan susu ujungi ya parti kongres kajungi hapo umroy konstitusi walangila duna mo ya UMLA jungi bangila penjok dan burom lingba kajing kun kajungi kamit kayong kasyak riat nang da sibun gi gi bangi la no senyang ban rai sya ka burom handrai kajing sim ni ka decision let's say kala banlong kadaw simet lani kadina kanunong yimtip let's say kidon gi members ki balatip idon gi mahilai balatip ngimtip ya kata andrei kay ba ngingis ngong diaw hakani ka janmet ka mata ka long ba nakaliang ka jungi ngi angnut ba nginang penklan susu nginam do mensim andrei kumju iru ba in pentikna menta ya ka jelah bro ko ba ko umroy konstitusi hapo kongres ka youth ka kongres hapo umroy konstitusi kadang klan pi ka kalong ni ha shwa bingin sedang hande shwa bingwan di lo kadi particularly kadi tang youth ngilum tang youth tingila kon ngila ya phone ngila pentip di president secretary jong youth ba kan sedon gum tang ta ki nagalyang ka jongki ki go ahead tenang kata kata kim don gunu ka jingwet kemut ye girang ba pimpat ong tinu lam kam don gunu ndre kani support kadi clarification tang na ka youth bai bahagi ni kisi gwan sawan la don ka jikran nagalyang board bachelor bangin ya penbait pat hagi ni kisi gwan sawan bangin lum kritik ya kani ka harangkat ki mahila bat harangkat kini ki ka parents body bagin ya kenduk lang ka jikpon